Vaz 2107 2003 Bağısı 150.000 son. Bagajnigi avtomatически өзі жабылат екен. İçi кожаный салон. Yumuşak ede. Vaz 2107 2010 Bağısı 120.000 son. Vaz 2107 2004 Bağısı 120.000 son. Vaz 2106 1997 Объему 1.5 Bağısı 230.000 son. Vaz 2107 2011 Bağısı 170.000 son. Vaz 2107 2011 Bağısı 130.000 son. Vaz 2107 2010 Объему 1.6 Bağısı 150.000 son. Vaz 2106 2004 Объему 1.6 Bağısı 150.000 son. Vaz 2106 2000 Объему 1.6 Bağısı 120.000 son. 107 2011 Объему 1.6 Bağısı 160.000 son. Vaz 2107 2009 Bağısı 140.000 son. Niva 2005 Объему 1.6 Bağısı 270.000 son. Vaz 2107 2010 Bağısı 170.000 son. Vaz 2106 2001 Объему 1.6 Bağısı 150.000 son. Vaz 2106 2000 Объему 1.6 Bağısı 100.000 son. Vaz 2106 1991 Объему 1.8 Bağısı 110.000 son. Vaz 2104 2001 Bağısı 100.000 son. Vaz 2115 1999 Объему 1.6 Bağısı 100.000 son. Niva 2007 жылы çıkarılgan Объему 1.7 Bağısı 350.000 son. Vaz 2107 2011 Bağısı 140.000 son. Vaz 2107 2007 Объему 1.6 Bağısı 110.000 son. Niva 2000 жылы Объему 1.7 Bağısı 200.000 son. Vaz 2107 2010 Объему 1.6 Bağısı 150.000 son. Vaz 2107 2010 Bağısı 120.000 son. Niva
1988, объемы 1.7, бағасы 40 000 сом. ВАЗ 2107, 2010, бағасы 100 000 сом. ВАЗ 2114, 2010, объемы 1.4, бағасы 170 000 сом. Chevrolet Niva 2007, объемы 1.7, бағасы 350 000 сом. ВАЗ 2106, жылы 98, бағасы 38 000 сом. ВАЗ 2106, 2005, бағасы 120 000 сом. ВАЗ 2111, 1973, бағасы 30 000 сом. ВАЗ 2107, 2009, объемы 1.6, бағасы 130 000 сом. ВАЗ 2107, 2010, объемы 1.6, бағасы 130 000 сом. ВАЗ 2108, 1991, объемы 1.5, бағасы 70 000 сом. ВАЗ 2410, 1989, объемы 2.3, бағасы 130 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter 2005, объемы 2.2, бағасы 650 000 сом, 18 месталық. Deus Sprinter, Mercedes-Benz Sprinter 1999, объемы 2.7, бағасы 480 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter Delfin 2008, объемы 2.2, бағасы $14 000, пассажирский. Mercedes-Benz Sprinter будка рефрижератор 1998, 2000, объемы 2.9, бағасы $9000. Mercedes-Benz Sprinter 2003, объемы 2.2, бағасы 450 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter Delfin 2007, объемы 2.2, бағасы $15 000. Mercedes-Benz Sprinter 2003, объемы 2.2, бағасы 460 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter 2002, объемы 2.9, пассажирский, 600 000 сом бағасы. Mercedes-Benz Sprinter 1999, объемы 2.9, бағасы $4000. Mercedes-Benz Gigant 1990, бағасы $13 000. Mercedes-Benz Sprinter 2000, объемы 2.2, бағасы 600 000 сом.